azul ansufis wansufis كنت غير سريدة كينا غير تدويلتنا تدويلت يتولفم تدويلت ميكرو فار تدويلت أصوات يلي تدويلت سوين جياسكا مكلس غاف تسعة داس أون عندها أدنوي غافت تصلق دي شاتي يشدن غير تربعت المزينين دال القبايل أدنوي دي غني غاف كرا يسلن يعني تودرين يعني لانترا جينيرال الطاس حريشن ينبغى دنوي في اللسان خاصة كني ليسونسيال نبغى تدنوي غاف لاجياس كاس تدير اي غير يسمى لاين سلك طرانس وطاس سربعت مزينين دال القبايل سيس منا ويد يحملن تربعة كينيا نبغى انفك تاونيت الى السوبورتر اكنا داوين اول نسن ايمي الى عافن نغيم يورار اكو مدبرن تربعة كينيا نوثنيس عن تسويلات نظن عندها يتسوين إذا قارنا والنسن ذي ساعات تسويلات أما لشان التلفزيون اما تسويلات نسن اكو سيما نسن دونك نكوني نخدمي ساكينين تدويلت انديبوندونت عندها اد نسوي راينا ويا نكوني ذا شي نسوالي غاف نقديش لاجيس كاين نحمل اكو غني الودا لكن ما الا نزمر هذا دناوي فلاس لا دغا يصنفر ندي تنولفون امو صنفار يدي خارم باللي تيربويا بروفيسيونيل هذو الانتماءات الدولة هنايا تقبانيين الدولة لكن دي غني ادناوي غوال غاف النوفو سيستم سيستم 18 لي زيكيب رايلين دوك سكواسي دي الدون ونزرع ماذا يعدي البروجي كينا خاطئ خاص يعني تبوطي في الاسلافات الطاسي ديودن دقس ادناوي كيف فاكيني تورا الفرحة مقرانة على كل حال لكن ولفا ونتي دينا كيسمك فيه غير تصغي ما يذون ذاكيني باش ادنا وين نسقردش تيلو فاكيني عندها او نسل لا تغلى ويدي يسعان تمغلي العالي باش هذا داوين غف كرا تلوفا زريغ تنسن تمثال إما هاد كثري وماشي إما هاد كان كثري دي تمغلي نسن غفاين يتشدون ذو قدال دونك لا غادي داب خضار داب خضار دوين يشدن غاد تربعت لاجياسكا ادنيني كان السكيني اما تبغى من بدو السكران يسلن بوسكيني تم زوارو تنسعون تم قران السكيني يمي مسعيبو داد يعدي ذي وتلاشان وني دخار غير انت موش تروح ما كويثردين زريق زرمت ونسيت قرغره موش هذا يسجم وحدي ذاكيني دونك دونك مسعيب ودنا ديالنا ولا ان شاء الله تراد ولي ما يبود كرا او انت دناوي اني قال نوا نفكر هذا وانت نساعدهم ديريكت كي بما رد يسوي لنا دي ساعده ذاكي نقول ناس ما تفهم تكرضا خاص يعني ولا دلانتيرا جينيرال مي معليش دونك الصبر هذا ارتع دي تزويد ان وليد شاديني مسعيب بود ميلود ذا شي فردنا وين السكيني الاخبارات يسالني شدنا تربعتي المزينين دان القبايل غالين لي زانترناسيونو لي زونطرينمون كنت زرام يلا حمرون عدادي بن سايح كود بن بوط كان ذي تمليليتي ديالان يظل ذي قلنا مصطفى شكار غير تربعت تاع تموت في الجزائر لي لوكو يوم يخان لي لوكو دونك كان دي تملي ساكيني لي زيليميناتوار شان 2020 دونك يفو كنا كنتزرام بلا يسويا 0-0 غير تربعت الجزائر وكتين المروك تغالين تمليلي ثاكيني إديلان أديلين
ادي لي وقتكني واخيلا لو 15 ناغي وقت السبتيين وماركا نورمالمون لو 15 اكتوبر يدون راه ديلي ديال الماروك عندها مازالو ديفانا عندها من بعد غادي دينين عندها هذا الشيء فردنا وين الساكن يدي غني ما هاث الكونترا يترونوفلي تكبانيت سومام اكود لا جي اس كا رونوفلين الكونترا السبونسورينغ دونك نولا يوث لا فيديو تشوف لا جي اس كا بلي يمضبر لا جي اس كا ارزان اميد سومام غاد تكباني تاكيني عندها ملان حق حميتوش ذا سلواي ان مهلمتو دونك بريزيدون ديريكتور جينيرال لو جروب سومام عندها ستنيان بويند ولا ماشي ملا ما سميتوش بويند غا في البارتناريا كيني دغا ما تبغى ما تنفذو يس سيد نسل ذا شي دينا لا دغا ماس احميطوش اسيد نسل ذا شي دينا غاف السبونسورينغ كيني ما تفهم اسيد نسل لا جي اس كاتو سكزيفيت تعاون مع سميت اللي كتقدم تاكويا فيه بوسان غافلو ديال الميدان ولا شيتين كل باش بدي سالسيو بالله يفقت دورنا غنكون غنعاود ثاني ونزبر على كل حال نعاود ثاني ودي نعاود نسكو ساكي ومازال شرح نوظف العمر ما تنعاون خاطر يوت ليكيبيكس فرحنا كل الجيري مرات العام فجي اسكال يوت ليكيب تاع الكره تتفرجينا كل غاشيه يلزمنا كل الغاشيه كل صافي بليزير غادي يبان لو بو ديالنا غادي الفن غادي يبان كثير كوين نسيت ونتعاون في الدراسه باش كيكاشف روحهم تاع مارا درن باش كيكاتاش طبعا باش نخدموا كل الاشهار لا بيبليسيتي ما نخدموا Voilà, donc le président directeur général de Soumam, le groupe Soumam, et des bouina ولكن في السبونسورينغ ما تبغى اسيد نعود ملوذ يديك شمنا كثورة يدنا ما بغانا سيد سلن اسيد نسل اما سحميطوش ايتيكت النظام ما يلو سيد سلم على مليح نا اسيد نسل ايتيكت النظام لا جي اس كاتو سكزيفيت تعاون مع سميت اللي كتقدم تاكويا فيه بوسان غافلو ديال الميدان ولا شيتين كل باش بدي سالسيو بالله يفقت دورنا غنكون غنعاود ثاني ونزبر على كل حال نعاود ثاني ودي نعاود نسكو ساكي ومازال شرح نوظف العمر ما تنعاون خاطر يوت ليكيبيكس فرحنا كل الجيري مرات العام فجي اسكال يوت ليكيب تاع الكره تتفرجينا كل غاشيه يلزمنا كل الغاشيه كل صافي بليزير غادي يبان لو بو ديالنا غادي يبان الفن غادي يبان كثير كوين نسيت ونتعاون في الدراسه باش كيكاشف روحهم تاع مارا درن باش كيكاتاش طبعا باش نخدموا كل الاشهار لا بيبليسيتي ما نخدموا فوالا دوا كذا والدي بوين ماس حميطوش غاف بارتناريا كاين بوبليسيتير الحقيقه غير غير لا جي اس كان اكود لو جروب سومام دونك ستنيا العقد السكيني دو بوخام ونصيب سومام نرزان ولا يحضر دعيبود يحضر شريف ملال يحضر نسيم بن عبد الرحمن نجد لا جي اس كان لن يمضبر النظام لا جي اس كان يحضرن غير ثم يمضبرن ذي غني يمضبرن السمم دونك الثانية يولع قد عندها إلا غادي تبين اللوغو السمم ذي اللي قديش كويس يتخدم لا جي اس كا اما ذي التلفزيون اما ذي الراديو اما ذي النظام دونك إلا غادي تبين اللوغو كيستيون اونات دو بوبليسيتي روتور بوبليسيتير على حسب ما سحميطوش وتعاون على كان لا جي اس كا يتعاون التصوير بويا اما ذي فكايث اما ذي بوخبو اما ذي وهران اما ذي مكون نظام تمورث الجزائر ماشي جي اس كا كاين معناه ان تعاون يختار اما هاث لا جي اس كا باسكو تم زواروث حمل نسطاس قمدان كان ذاكيني غورنا تمورت القبايل تحمل كويس دي تمورت الجزائر دونك تبعت دينا غفايا كيني دونك يتعاونيت سيليا سي ان كنقارن سي ان بون بارتنير
لا دغا دكوين يعني لا بوبليسيتي دونك فوالا غفايا كيني ولكن يدوين ماس احميطوش دوك واليس توالي ويدي ديك شمن يدنا ديال التوب شات توالي مريم لا سلامة مريم bienvenue Myriam, c'est une amie de l'émission, elle est tunisienne, c'est une universitaire, donc elle s'intéresse à l'Algérie, elle s'intéresse aux activités de l'Algérie, elle participe avec nous dans certains sujets liés surtout à l'environnement, à la biosécurité, etc. Euh, de temps à autre, elle intervient. Hakim Lounis c'est quelqu'un toujours présent. Hakim dit bonsoir, bonsoir Azoul, Rabah, bonsoir, Rabah. وين ديك تونس ستيفينات عرقي ستيفينات نقول كينيا يقول من تبع الكاركتر لاتان تشوف تيفينا فوالا اشتبيه في ذاك الندية المهم الزول وياك الشينيا حمود رباح الزول حمود رباح الويس مجيد بونسوار وياك الشينيا اش بونسوار تو الموند تفدم تصوضم داكويث وزات 36 هكا اكتوالمون سالم تصبهم لا ويدا يصروحون لا ويدا يديك شمن مرحبا يسون دونك فوالا دونك ني غاونا ساكيت لا كونكورونس ديوت لا شين وني دخار غار انت خاص تزرم عندها مسعيب ودا دياوي اول دو فاسون اون تدناوي ما ينادكرا اون تدناوي من بعد وتقلي خوثارا فوالا تورا ما تبغى هذا دناوي الا كانت تزرم باللي يلا يونس صنفار عن بروجي المينيستير دو لا جونيس دي سبور لا المينيستير نظن دونك اغليف يلمزين وتال اكود غليف النظام لاندستري عندها اكن في الطاستر بويا زعما بروفيسيونيل شمنت كاع كارني مقرانا ils ne peuvent pas هذا سميت لو بروفيسيوناليزم غفايا فكرا باللي فيك بنيين في مقرنين الدوله ذنوت انت ارديلين كل يوم ارد تسعود الدوله عناياس ثربات ارد قبلا هكا الظلم المولد ديال الجزائر المولد ديال الجزائر تبدا بلا ما يريد وصل فراكيني من الصوناطراك نسات يبدل غورس عشان تقم دونك تبدو غورس تورا تيربو يعني نظن لي 16 كلوب دونك لا ليغ 1 على حساب ماس سليم رؤوف برناوي لو مينيستر دو لا جونيس دي سبور يناد باللي هذا خدمن هذا كن تيربو يا كيني على كل حال يديروا توت ميكانيزم بلا شك هذا يعار مي يناد هكا في 15 يوم على حسب الكومبيتيسيون يناد هكا في 15 يوم يناد لا شان تروا هكا في 15 يوم هذا عدين غير اسعدين اسنفراكين ذات الجوفرنمون وذدون هذا خدمن يس دونك فوالا يند كان مام كرا يسمون 9 لي كلوب ديجا خيرنا دا شو تكبانيين ريلين ريلين سني في العنايه ذنوتنا اي خدمه العنايه تربويا كيني ما تفهم وانت درا تم زوالو جي اس كا انا كونسيدير اراديك شمن ريس دونك هذيك شمن كابيتالينس ونظرها من كانت قبل تمثال تاكينيو دونك كومون سا سباس جوستومون انوالي ثورا دي ليميسيون كيني غنظر ذا شو لي كونسيكونس البروجي كيني الحكومه البروجي كيني لو غوفرنمون غاف لو بروجي شريف ملال فوالا اسكو وين هذيك الشم كوايض ناغي وين هذيك التخرويض هذيك الشم تقوم كانيس امشي سواليم امشي تولم تمثل ترى دياليا
دونك جي اس كا كونسيدير الصيف جيكا قرنسيو تكباني جيكا انه الصيدال لو اسما صوني الغاز برج بوعراري جد النفطال لمسيو ديوت بني قنص مانيل عين مليلة يوت بني قنص دوفونديس الشلف اننا اون سوسيتي انرجيتيك دا شوت إما هاد سوسيتي انرجيتيك حاشا الصون حاشا الصون تراكين سوالي يعني الحقيقة ماكرا انك اون سوسيتي لاغريكولتور فلاح دونك اننا ادفدو نستكيني ومن بعد هذا السوضن غير تكبانيين نظن غير الزات دونك اني غاس ما تبغى ماذا دناويت وما تبغى هذا الدويمه ولا فياكيني اديني امك امك كونسيدير امك تكشم ديال البروجي جي اس كا والبروجي نشريف ملال ذاك يوغال امك راه يلحو امك راه يدو اسكو كيني يزمر ديالي ساشون كو la GSK c'est une société par action donc c'est vrai le capital à 80% على حسب كان قارن 80% c'est l'association la société amateur donc l'association amateur il le 80% du capital de la GSK. Oui, le reste, 17%, c'est des actionnaires privés, individuels. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que يزمر ديلي سهله كان اسكو ديليني عكويرون وديرني ذا شرا دياوي اللي بروجي دون لو كا كونسيدير تطف جي اس كا لي بروجي نشريف من لو سونتر دو فورماسيون لاكاديمي اتسيتيرا 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 امك روغالن اندارو غالن خاصك نتوافدنا على كل حال سي فري الولد مازال ويتوافد راه كرا غفايا كاينين لي بروجي نشريف من لا جوسكا بريزون من غير ليكيب اللي بيان بريزون شارج لو فينونسمون du fonctionnement يلحو تاعها مي صنفار نظن ولا ثن والدار كرا غير الزات ولا السيرك لا جي اس كاين فيرمي ولا ثما ونثن دار ديال السونتر كوميرسيال ني ريان ولا السونتر دو فورماسيون كيميد لي ضران وكير سي فيتال لدغا باترون ينس مسار براب كلشي يحبس دونك تورا ذا شو اسكو ديالين لي كونسيكونس كاينين دا شي توالم دوك الصنفره كاينين خاصك ني الغوفرمون ديالنا برناوي خاص يخدم دا صنفره كاينين اسكو دات الحكومه كاين برناوي اسكو هذا تقييم اسكو تزمر هذا تخدم اسكو سي او نيفو امبورطون ايدي توا ديسيدي ويا كاينين دونك دوا كاينين كويس ما تبغى هذا دناوين فلاس دونك امك السواليم ما تزمرم هذا تسولم هذا داوي فيا كاينين دونك هو كاينين لو سوجي برينسيبال اللي فيه هذا الدناوي الساكنه ذا شو النظام مازال ودي سوالن ارجو شي طوح السولد ما تبغيض ماشي مازال ونفتح لو فايبر باش تسولم من الجهه هنا النظام باش دي فاس صوتي كي نتلاقى دونك الا قد تصبر شي طوح دونك فوالا ما تزمر هذا داويم فايكيني دواكين السوجي برينسيبال فين بغا هذا الدناوين الساكنين بلوس لو ماتش بيان سور يدي تدون كونتر سي ار بي قبل وين هورايا دو كوناكري دونك مازال تورا يومين كان عندها لا جي اس كا هاد تقبل ذاك اللي قلنا له من زون نوفمبر سي ربي ديون الماتش يصعبن سواطاس دونك الناس دناوي فلاس الدنيا كان السكينين نصر بويش يتواسنن
د العاب يفازن دي لا جي اس كا يبدا ولا الساكنين هناك سوسران طريب ماتش هناك كان لي جي افونتاجي لا جي اس كا باسكو تلعب بزاف لو بوبليك الناس هناك لا رونكونتر سورا تري ديفيسيل هناك من كيني جو في باريي اون بياس سور لا جي اس كا هنا سيستم ماتش دي زونترينور عمراني كونتر فيلوت انواع لي زونترينور كاينين راه يخدمن راه يوين عينات يا سي صديق تورك شيني ما راه يدوي لكني دي تورنيض دي تورنيض ربح وديك شمن يدنا غير وند النظام اك دوموندي تقصد لو ميساج اللي دخل لكن باسكو سي اون كونكورونس ديلويال فوالا بس الغيد سي صديق لو ميساج اللي دخل لكني لا قد تقصد فوالا نناد باللي بورت بارول فوالا تنميرتي باسكو مولاش غتصد قرضك ويسوي انفا هذا تحضر يدنا ونورا الطون هذا نزار دا شاديني ما ساعبود ودنقران طلاشان باسكو مولاش سي ان ديتورمون تنمير تنقصد تفهم ضيد نظرات النظرة كيني غادا ديالي على كل حال فوالا تورا اتن الصواد يلي ما تبغى ماذا تسولم الصواد يلي ميكرو لو ميكرو يتوفير وزرا ويسيانا دي السيولة تسقل لي الصواد يلي فوالا ما تبغى اون اتوندون ما الا وتسوى المرا تعكز ماذا تسولم ما كاكيتورا ادنوغال غير وين دينا فيلود غاف الماتش كاينين سي ربي ادنسل ذا شو يدينا فيلود هوبر فيلود اسلغمي لا جي اس كا. Globalement, tout va bien, à part Djouma qui est encore blessé, qui est en séance de reprise. Moralement et physiquement, tout se passe bien jusque-là. Mais il reste quand même 3 entraînements d'ici le match du CRB. Donc aujourd'hui, on a fait une très bonne séance et on se prépare bien pour le match du CRB déjà. Justement, ça tombe bien, j'ai vu 2 matchs cet après-midi en vidéo du CRB. J'ai vu le match contre le NAD, j'ai vu le match contre la Pyramide. Je pense beaucoup de bien de cette équipe avec un jeu comment dire, moderne, je dirais, tourné vers l'avant et tout. C'est une très bonne équipe. الو 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 مساء الخير يا محمد. امس الخير لا سلامة انيوا اوكي مساء الخير راكم كذا يسلم. امس الخير كمال سي الجي. كمل سي جي لا سلامك كمل صافا والله الحمد لله يا محمد لاباس اخلا. ايوا الحمد اسمع لله سي لاشيني. ايوا صح ميرسي ويس جمال تروح مرر لاشن اوبليجي. نوع تنومي. تنمية صحيح يا محمد. فوالا دونك vraiment participer à les sujets qui te racontent. وي 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 Donc le premier point c'est-à-dire Doula sponsoriser les clubs فوالا لي زونتربريز première division. فوالا ايوا كتفكر رايو بونشتا. دونك كان فريمون تبغى تسبونسيريزي تقول يعني اسبان تروح تدخل دي سونتر دو فورماسيون اي لي كلوب اكيد باش نتعاون نخدم لي سونتر دو فورماسيون وي باش خاطر لا جونيس اباس وي فيني لا باز تموت. وي مي انت فاش بار بيه مون بوين دو في سي بوليتيك خاطر يغا تزرع بلك الشعب يحمل البالون تبغى داوي لا كونفيونس نسن الغرس خاطر تولا بلك الى بير دو كونفيونس الشعب كي تمزوارو تيسناين كنا توالي في جيرسكي كي تخدم هكا خاطر لو فتات ملال هناك كان 100 مليار باش تجا لو سيغل كنا في القرن السوفيتال ستادير بغانا نكش من السفر جيرسكا باسكو جيرسكا الساعه طاس لي سيبورتر دوكليت من جيرسكا دونك اي ستادير لي دو بوين كي نتسات باش تصور لا كونفيونس او ميم طون باش تكشم جيرسكا جيرسكا ما الا تسبونسوريزي سي فري وي ما الا باش تكشم ستادير لي زامورو دو كلوب وقبلنا راه خاطر يغا لان جيرسكا لانو كذا يترفدن لانو كذا سيتمدن تتعاونن وتغليار ان شاء الله بلا الدوله تغليار
وي تورا إلا نخزروا اوبجيكتيفمون عطينا لي دو بوان خاطر اوبجيكتيفمون غير أكمل أكمل نعم اوبجيكتيفمون أخير تشيلو اون انتربريز كي va être derrière تدفك لي مويان الى جي اس كا غتخدم نكون ليسونسيال لو بروجي يديبوشي في ملال هذه يقيم تفهم le projet il est bon s'il est soutenu par une entreprise privée تورا ما الا شريف ملال انت كتنا الجيفيس كان هذه تقام ما هكا بلوكين لي بروجي باسكو فينالمون بلوكين لي بروجي غادي بوي voilà, centre de formation, il n'a pas bougé. Voilà, le cercle, la GSK, il y a un conflit apparemment, il est toujours fermé, cadenassé. Le centre commercial, c'est la GSK, Mazel, il n'y a rien. Donc, من غير لا جي اس كا تخدم من غير تخدم عينات بور مكيسقارن سونتر داكوي بور لي جوور تخدمي دون ان باتيمون بريفي وزرا من لا لوكاسيون نغويت le reste il n'y a pas grand chose est-ce que ça a des difficultés pour ça est-ce que les questions qu'on se pose pour avancer mais il a dit un partenariat معليش ديني un partenariat le groupe Chérif Mellel c'est-à-dire l'équipe actuelle la direction actuelle avec une entreprise nationale c'est une considère كدنا هنا كاكيا où est le mal pourvu qu'on stabilise qu'on avance RZ où est le mal c'est une entreprise économique يعني c'est-à-dire d'après la direction nouvelle de la GSK يتقال دوكني الحاجه فينونس الحمد لله يتقال لا GSK supporte bien donc il y a pas de problème il y a pas de souci sur ça la preuve والله واقيلا شكني رحنا للصومام صومام اللي بريف نعاون كونفينابلمون يعاونني والملحات il a renouvelé le contrat de partenariat même كاين البحار لانه كان كيسونطري يعاون جي اس كا صدر جي اس كا ماشي ذا صور كان صدر ساعه دي شوز لوان تولي الدوله باسكو عرفتي كالكاس اسن تخدم لا نشتكي هذه لقاتي تكشميت السبونسوري يمكن صدر شنو نبغى ما الا النيه نسنفلها هذا عاون كان نخدم لي سونتر دو فورماسيون لي كلوب الجيريان دون لو بوت لا جونيس تروح على لي سونتر دو فورماسيون نخدم لي زونطريمون سن هذا غرنديس ولا هذا نتمود كان غير لي كلوب ستادير جوست باسكو خاطر هاد فواياجينا خاطر هاد تشنا خاطر هكا وي ولاش الفايده وي على كل حال هكذا مور ميرسي كمال فوالا ميرسي سي فوتر بوين دو فيو Voilà. Qui suis pragmatique. Oui, oui. Oui, oui, le match CRB, qui te souhaite. Oui. c'est-à-dire كي نظل كان بلي لي سيبورتور ما روح سيرينا سي دي سبيكتاتور هذه سي دي سبورتيف بلوتو سي دي سيبورتور يعني c'est-à-dire نخدم لو بريسينغ الكلوب كي سي ار بي enfin c'est-à-dire تخسر خاطر غاس تاع ماتش يمكن تولي ديسيزيف خاص مازال شامبيونا مي c'est-à-dire c'est un gros morceau oui absolument et ben تنميرتيك ميرسي بوكو فوالا ميرسي ميد بويضا ولا غفايا كينيا فوالا هادينا كان هكا تورا دغا دي سواع كينيا باش يعود ميلود يساوي دوال دي لاشان يوفيتني عاون تقرغر انت مي تفهمت مي هذا راه تجميل يتصور معنا كيقيم من يدي يسمع في السندكينيا pour continuer l'émission parce que je vais tenter d'arrêter l'émission et d'écouter les chardiniers مس عبود ميلود لا دغا نتراجو ديال الاول دونك نيغاس نكينيو
il faut que j'assume إلا قدرت نخدم على l'émission هاكيني كملها دناوي l'émission هاكيني زريغ من الميديو أول غي داويم السيول مما هذا غي ديني من داش ديالنا نكيني خليه شويه في بيدا كيني دونك تزمرم هذا السيول من بعد غي ديني داشو يدينا وقبل كان انا نكمل بغا غادا داوي عيون الاخبار يستحزنا يدي فانتم دي ثاكيني قبل العفو ربي ولد مس حسين يتحمد ترحم ربي مسام مسا عصام اني اي تحمد نورا بظن العفو ربي السكيني دونك ولد مس حسين تحمد ترحم ربي تنظل تستديرين اس النار 24 شتنبر دي تزمل ترحم ربي ودي شكر ربي الصبر اي مولانيس نتكمل وسالكيني داشي ديال عندما ينوت لا جي اس كا إما هذا داينا تم تسخرن لي زابونمون لا رولونس لي زابونمون ما تبغى تسرزوم غير الستاد 1 نوفمبر بلا ما الا دوم ذكار بلا ما الا ستم ذكار من دكو مكان تزمر ما تخدم ان ابونمون ديال 3 تيب دابونمون دونك 3 تيب دابونمون ذا شوتن يا سورتي l'abonnement les gradins pour 6000 dinars يوسكواس دونك 15 ماتش 6000 دينار لا تريبيون دونور 30 مليون يوسكواس سيزون سبورتيف دونك 15 ماتش ما إلا لا تريبيون اوفيسيال 10 مليون او ندخل من لاكارت اترزو ما تساوي من لا فوتو اون فوتو اترنو اون بيس ديدونتيتي تساوي مع روسو دو بايمون بلي تخلص ميدريمن غير لا بي دي ال غير اتفيريم يدير من كيني ما 900 ما 30000 من 6000 دينار غير لو كونت لا اس اس بي اش دي اس كا 160 00 دونك ارنوس 30 ارنوس 0910 في داوده 160 000 000 وكيل الكونت لا جي اس كم تفهم هذا دو مم عينات دونك ما تفهم تخدم لاكارت ترجم ما تفهم تسولم بور بلوس دانفورماسيون 0540 540 633 النمرو اكيد في لا جي اس كا عندها تزمرم او ندفكم بلوس دو ديتاي دونك فوالا وكيني يبغي اتي داوير فوالا دونك لي ماتش وزكا ما تفهم هذا دناوي اديري الماتش ماغرا كونتر كونستانتين اديري بارادو كونتر لا سوشلوف اديري جي اس كا سي ار بي برج بوارا يجعين مليلا بيسكرا اكد اليو اس ام بالعباس فوالا لا ال اف بي تمنتوني الماتش كيني خاصك كيني نقال جي اس كا تبغى تقرب يوزكا il 23 donc finalement c'est maintenu pour mardi le 24 ارديلين لي ماتش كيني حاشا النهد كونتر سطيف اديلي ازكا دونك النهد كونتر لو سيتيف اديلي ازكا ماد المولود ديال الجزائر كنتزرم تربح 3 يسويين غالسين زات المولود ديال الجزائر تربح 3 يسويين غارسين زات المولود ديال وهران ذي وهران اون بون افير يتخدم المولود ديال الجزائر فوالا دونك شاوني دينيغ النظام إماهات دونك لي زاربيتر الماتش جي اس كا كونتر سي ار بي انواثن ذكامو حتى مرابط بويما اكو كاتريم اربيتر دونك سي عمراني فوالا كنتظر ميظليت لا تمليليت الجزائر كل المروك ليكيب ناسيونال دي لوكو تنسنقارن تفا 0-0 دونك فوالا
تفا 0-0. Le retour à Dili à 15 octobre et décidون donc 15 octobre à Dili ذي Maroc. Voilà كنت ظلام dernier quoi الهضور والسنة كيني غاف le système de compétition رديلين donc système de compétition يديسدون هذا السيغنون 28 18 لي زيكيب شوفتي 18 لي زيكيب donc voilà. توالي غير التوب شات تاكيني الاولي دي بوين اول غاف في البروجي كي الغوفرنمون دافيكتي اون انتربريز بوبليك تقابل بلادنا تسرس الدولة على ياس تربات كم جي اس كا نانيك كونسيدير توالي قاسي يناد اوليو دافيكتي اون انتربريز بوبليك à chaque club, ce serait plus intéressant de créer un fonds commun où ces entreprises apportent leur contribution, puis utiliser ces fonds pour promouvoir le sport. C'est bon, c'est une bonne idée, absolument, mais voilà. Donc, promouvoir le sport, financer les centres de formation, les infrastructures, etc. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est mieux, voilà. Voilà, الوكيني نودي بوندي هنا la GSK est une formidable vitrine pour tisser fructifier son capital car connu et aimé non seulement en Afrique mais partout dans le monde. Voilà, voilà, le وغادي بوندي هنايا هنا نصر بويش détient le record de buts en Algérie par saison, 36 buts. C'est vrai, je fais ici la saison, 36 buts et des buts. Nous disons dernier, on a peur que cette décision du ministre ait pour but caché de mettre la main sur les politiques suivies par les clubs, notamment la GSA, qui a pour souci de sauvegarder l'identité amazigh. Bon, c'est possible. على حسب السؤال الكيني من كاين c'est une équipe l'essentiel ريلين de bons projets pour promouvoir pour promouvoir l'équipe parce que ما إلا هاد السنين عكرنا لي زونتاغونيزم كاينين إلا قد كسن لي زونتاغونيزم كاينين dernier ما تقول une société la GSK c'est une société privée le privé parfois le privé parfois il tue يسفسد في سوايعنا يسفسد surtout le privé غورنا يباترون غورنا وعرن كاين يمشي ولا جدك راز يفو ديرني نولي الحوايج كاينين دا شو l'essentiel c'est que les projets دي بوشريف ملالة كان سيدينا عندها غادي يسيو الله جيسكا تفينونسي مانيس تسعو السونتر دو فورماسيون الناس تسعو ان ثم تسقارن ان سونتر كوميرسيال ان كرون سياج ولا من السياج الساعات ولا هكاكي تصاولي ثاني توالي السياج ني لا جيسكا دو سامبل لوكو يكسر سداو الباتيمون alors que c'est un grand club qui a tant de titres, c'est un peu... Hein, il faut investir dans le domaine kinin, ça donne plus d'importance, ça donne plus de visibilité, ça donne plus de respect dernier. Mais ميلا كجودة جودة يتلحوا تشوفها يعني تورا actuellement تلوفان كيني de mon point de vue جودة جودة يتلحوا خاص سي فري يتلحوا l'équipe تربح ça avance, il y a une équipe technique qui est très forte, qui est fournie en éléments de valeur, value, de weird, c'est vrai, mais أين النظام مازال أين النظام il faut dire honnêtement il n'y a rien de concret pour le moment hein. C'est des projets ils sont mails ils sont bloqués ونزرارا la GSK ne communique pas trop في الحوايج كاينين déjà communiquer sur l'équipe, ça a été difficile. C'est difficile. Il nous est difficile d'accéder à l'équipe pour filmer, pour un autre, pendant les matchs. Donc,
Alors, sur les projets qui nous ont on aurait bien voulu غيدينين يمضبر لا جي اس كا دي لي جورنو يتساوي نوال يومي تساكوردين هضر شويه في لي بروجي كان وين الصوضن جوري فولو نساوالو تاع داير النمرو دونك فوالا ونطون نضمع غير تسفهمن امك ذا شو وين نصور لي بروجي لا جي اس كا لي بروجي دي بوشيف ملال اسكو بلوكين اسكو يخص كرا اسكو تدري يخصن ونظر انا الفو كو سوا كلير باسكو ما الا تورا ça vient de la direction actuelle et il est tout à fait normal هذا السنين نمثل واحد ديما بين هذا 100 مليار 100 مليار سي دو لارجون ça va fouetter mais là mais تروح une entreprise تسع 100 مليار alors que شي ملي هناك 50 مليار يا ريت ياوي 100 milliards, c'est beaucoup. 100 milliards, ça va aider le club à avancer vite. Il faut être pragmatique. ومن بعد نقول لك تمثال النظام ليكيب كنحمل الزيار تنحمل ثوره ها تربحنا الخسر وما تناين مي pour les projets la GSK elle a besoin d'un financement très fort. Il faut un grand financement y compris le stade مثلا يلحوا سلعه دونك دوا كاينين يبغى تهديني اصوا دغور وين ما تبغى ماذا تسيولم ما كتولي تعكز ماذا تسيولم هي nous avons une très grande concurrence ان عديت غير وين النظام انا عديت on va passer maintenant غير تقبيلي خلال تزدي تيزوزو برومبر ديوت لاباج جو لا ريكوموند ذاك الداكوش اي يعني لي زاكسيون او ماتير d'environnement de lutte pour le meilleur environnement en Kabylie تقبيلي خلال تزقد سور تيجي برومبر بويا غير عطس الحوايج يصفرحن دي ثمورة القبايل اسالي نديرو ادوالا غدي لاباج كينين تسدرت اوريرو زمور يصولن تبنى يونس نفار العالي ذا شو تصنفار كينين تخدم يوصل بدل يوصل دو سبور يوث مكارديس ناوي بيبليوتيك تخدم يوث الصالون مجموع يوصل دو ريونيون تخدم اون كراش بور لي زونفون تدرت وتخدم ان سيبر كافي هكا تخدمي تدرت وحدس باش الراو تدرت هذا تعاون لاكسي الحوايج كاينين على حساب لاباج كاين فيسبوك لانك الصنفره كاين الفنينس يصور 90 غاف 100 90% يافونسي البروجي كاينين سي اون بون شوز داين يصفراحك باش عندنا ويدي يغني سي لو فولونتاريا ديويزي لو فولونتاريا كي دو روتور اون فورس ان بو بارتو تموت القبائل هي فريمون روتور اون فورس ولا دي زيماجي ديال زان قات بومهدي تاخ الراجيث ايت بوعدو ذي وديان شرفتا يا عدد يقولوا كاميون يتسوين ذا كاميون يتسوين الوسخ يغلب تركتو يتصوني مليح شرفتا ما تسلم دي الصوت كيني كي ان بو ديزاغرابل ا اونطوندر مي هكا خدمن الخدمه نسن عين ربي ويدي السجليين تمدين تنتيزيوتو الولد يغني الفولونتاريا دكاس يني سيزيام فوندرودي يخدم من تيويزيا كيني يوم يسمى لو هيراك فير فوالا دي حروزه ذاك يسني تمدين تنتيزيوزو دوزيام اكسيون خدمتي فوندرودي كيني دونك فوالا سيزيام فوندرودي حروزه تسقى من الاول خدمن ديال فولونتاريا ايت يزيد
تزيد زيوت تدرت تغيوان السوق الاثنين ديوت تدرت السوق الاثنين زورا سيد سيماني وديجا زديت تدرتني وسعيد باش تكسر داخل نروح غاردينا فرحايس يعني بيرسونيلمون ولا خدمنيون الخدمه تقرز ماضي يزيد دي تغيوان نسوق الاثنين تيكل تكين ذا شوف غندي تدار فغندي تدار غير وفريد يتساوي نسينا كاع تزيد غير الجهه نبني زمنزار الحقيقه هذا يمرد فوض قال تزيد هذا الحوش شي طوح هذا فوض يتدار تقنص المان ومن بعد هذا الدليل السلطه ماد بني زمنزار زمنزار إلا ديغني وسز ديك عزوغن ديك نغلو سوار أسنا 20 كيني ديك تزدقن إبردانا كويس ديك عزوغن دي عزازقا فوالا إلا دو وسز ديك ديغني دي سيخم دور يوت لا كل نسيخم دور إمولان أرزان أردينا باش أسيزدقن لا كولا كينين ناغ فوالا باش هذاك من ورش هذا غرن دي دون دو كونديسيون العاليين ولا دي غني تصور نوفو ليسين تيكزير يعني عندنا دلان تويزير ولا ذي دارت مارغنا معروفة بلا ما نغاونيد عندها دارت كينيان شدوك اللي غنسن باش خدمن اون كوندويت بومان خدمن voilà, point une conduite pommane ticite, donc pour améliorer la hansen, voilà, donc le week-end un petit dawir, tout là, à savoir le je peux dire bien, soit ça a un problème بشدة السيولم, soit تبغى مرض سيولم, زرع تبغى تبع تعيبود دي لاشاني دينا كان يظل اسمك تا يدور سقين يبويا يدور سقين غاف جي اس كا سي ار بي نيك لعبنت تمليليين 96 تمليليين 37 تربحيت انت جي اس كا 36 تربحيت سي ار بي و23 سيدي ماتش نول جرسن ذا شو كان يسواسنا كي نقولها تربح سواطاس سي ار بي لا جي اس كا دونك زيك تربح لا جي اس كا مي داي في قارن لا بيت نوار باسكو سوااسنا كي نقولها تربح طاس سي ار بي جي اس كا داي في يدي فاول قالك زعما لا بيت نوار لا بيت نوار لا جي اس كا سي ار بي خاصي اللي ندي تربحيت سلاكيني نحضر الماتش اللي ندير تربحيت فوالا دواكي يبغى غاون تداوي تورا ما تبغى هذا السيولم اصوات غرون فوالا مولاش هذا شاوليني غاونيني تنمية تنون انا شو نغني في بغا هذا الداوية voilà. L'essentiel l'essentiel des informations à vous les studios à savoir غرون سير ذا السيولم بالك ادنسل نعاود ادنسل شريف ملال تشدينا غاف مريم مريم ايوا زول Allô, Azul. bonjour ça va C'est Myriam. eh ben, alhamdoulilah. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. J'espère que tout le monde se porte bien, une bonne reprise, une bonne rentrée scolaire. Eh ben, très bien, une bonne merci. reprise de travail après les vacances. Merci, Voilà. merci. J'ai voulu intervenir par rapport à la volontariat. J'ai compris qu'il y a un grand flux de volontariat et d'action Oui. importante. C'est très bien, ça fait Oui. plaisir. Oui.
Donc, voilà, j'ai voulu encourager tout le monde à ces merci. fêtes. Merci. Par Il y rapport a un réveil général en Kabylie, surtout en Kabylie, oui, pour un volontariat pour l'amélioration de l'environnement parce qu'il est complètement détérioré. C'est par rapport à oui, ça, donc les gens ils commencent à réagir parce que les collectivités locales, pour affronter seules ce genre de situation, avec le délaissement qu'il y a et les atteintes. Il y a beaucoup de gens qui polluent les routes, qui polluent les accotements de routes. Et donc, c'est une action salutaire. Je ne sais pas à votre niveau, en Tunisie, comment ça se passe? Est-ce que vous avez comme ça des volontariats qui s'organisent dans les cités, dans les villages? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça? ben oui. Bon, par rapport à la Tunisie, ça dépend des villages et des villes, Hein? mais généralement, il existe des associations Oui, et la majorité des personnes qui adhèrent, ils vont agir bénévolement. oui, Et chaque association peut créer ce qu'on appelle des clubs, des oui, sous-unités qu'on appelle des clubs, et ces clubs seront sous la tutelle des associations, et toujours dans le cadre de la volontariat. oui, Et ça peut aussi peut exister ce qu'on appelle les syndicats des villages, voilà, oui, des cités, des immeubles qui peuvent oui, aussi agir oui. par rapport à l'environnement. Il y a la protection civile, ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers aussi. Ils créent des sortes de clubs, ils forment des gens qui Oui, sont des bénévoles, ils les forment pour le cas de catastrophes naturelles, pour intervenir en oui, cas d'événements quelconques. Donc, il y a aussi le Croissant Rouge oui, qui forme des gens pour des actions volontaires. Donc, oui, ceci en gros, ce qui peut exister. Ou bien les étudiants, de leur part, ils peuvent oui, intervenir. Donc, oui, mais généralement, c'est les associations qui le font. Mais oui. j'aimerais bien vous demander une question par rapport à la Kabylie. Pourquoi il y a eu ce réveil? Est-ce que c'est les associations aussi qui le font ou bien c'est à titre personnel? Non, C'est les communes? C'est chez nous, il y a d'abord une situation vraiment dramatique de pollution généralisée. À des lots là. oui, La oui, deuxième, la deuxième, c'est qu'il y a eu un concours qui a été initié par le défunt Rebah Aïsset, président de l'APOI, qui a été d'accord. assassiné à Ain Zaouia. Mhm. Donc, il a initié un concours du village le plus propre. Donc, D'accord, c'est bien. donc ça a créé une émulation entre les villages. Chaque village, il essaie de s'organiser pour améliorer son environnement dans Mhm. l'intention, c'est vrai, de gagner des projets. Parce que c'est quoi le concours? Le concours, Oui. c'est lorsque le village il est primé, il a le droit de demander un financement. Il est préétabli à l'avance. On dit 900 millions, 800 millions. Oui. Chaque catégorie, chaque prix, il y a plusieurs. Dans le même prix, donc il y a plusieurs catégories, du premier Mhm. jusqu'au cinquième ou au septième. Et ils ont une somme d'argent qui ils peuvent financer des actions dans leur village. Mais Très bien. en plus de Mhm. ça, ils gagnent en renommée. Lorsque le Oui. village il est cité comme étant le plus propre en Kabylie, c'est un honneur Mhm. pour le village. Oui. Alors, ça a Oui. créé une émulation, une course vers. Et ça a donné des villages propres, beaux, etc. Mais Très bien. malheureusement, c'est que ensuite, bon, vous trouvez des villages propres, mais entre les villages, c'est sale. C'est plein de Mhm. détritus, c'est-à-dire dans les villes, les localités, les villes, parce qu'ils ne sont pas organisés en village, donc, qui m'aïgoulou, tagala, mantag, il y a, Oui. ce n'est pas propre. Voilà le problème.
Je ne sais pas chez vous, les villages, est-ce que les villages sont, est-ce qu'il y a des villages déjà en Tunisie? Allô? Je vous entends mal. Je vous dis, La question? est-ce que en Tunisie, il y a des villages? Ou là, comment est-ce que est organisée la société? Allô? Ben, comme je vous ai dit, ça dépend des villes. Oui, oui, oui. Oui. Je vous ai entendu. Donc, ça dépend des villages et des villes. Il y a certaines municipalités par gouvernorat Oui. qui sont très persévérants par rapport à la propreté, surtout les zones touristiques. Donc, ils font ce genre de concurrence ou si vous voulez, il incite les gens à avoir, par exemple, la plus belle, le plus beau jardin, la plus belle cité, la plus propre. Ils font des manifestations, surtout au printemps. Mais bon, c'est pas pour toutes les villes. C'est surtout dans les régions côtières, les régions touristiques. Il y a certaines villes qui ont un charme bien déterminé, comme Hammamet ou Sidi Bou Saïd. C'est connu, il y a une architecture bien déterminée, il y a des couleurs, le blanc et le bleu qui dominent ces sites. Donc, il y a un respect par rapport à l'environnement, il y a un encouragement, il y a même des encouragements matériels pour les gens, pour garder toujours ce charme. Donc, ça dépend des villes. Mais bon, c'est surtout dans les régions touristiques où on trouve cet intérêt à la propreté. Mais bon, entre les villes, c'est sûr, il y a toujours des sites où les gens ils jettent anarchiquement les déchets des bâtiments, leurs déchets urbains. Voilà, c'est comme partout, hein, mais on essaye de faire le maximum. Mais c'est bien d'encourager. Avoir ce type de concours entre villages, c'est très encourageant et ça fait plaisir, hein, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé ce type d'initiative. C'est bien. Bonne continuation et bonne persévérance. C'est bien. Eh ben, merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Merci Voilà. d'avoir pris. Bon, je ne vais pas tarder, je laisse la place aux autres. Donc, je vous souhaite bonne continuation, tous mes encouragements. Bonne soirée à vous et à tous les auditeurs de la Kabylie, de la chaîne Kabylie News Télévision. Voilà. Merci beaucoup, Dada Mohamed. Merci Bonne beaucoup, soirée. Myriam. Bonne soirée à vous Bonne demain. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, Myriam, c'est une universitaire et elle s'intéresse à travers ses travaux à la Kabylie. C'est comme ça qu'elle a découvert notre chaîne. Depuis, elle intervient pour nous donner, on saisit chaque fois l'occasion de nous dire comment ça se passe en Tunisie pour pour quelques sujets de société au niveau de Tizi Ouzou. Et c'est avec plaisir qu'on l'entend, donc qu'on l'accueille pour nous expliquer comment ça se passe en Tunisie. On la remercie encore une fois. Et je vois à quel soit Gardakini, il n'a de il y a deux types d'actions collectives qui sont connues dans nos villages. Tiwizi, c'est un volontariat, et que Tishmlith, c'est une action à laquelle tout le monde doit prendre part sous peine de sanction. Donc voilà, Tishmlith, بس إذا كتروح مشمية. Tiwizi, c'est volontaire. تبغي تروح مرحبا وتبغي تروح أقيم على حسب كارتي دينا شعبان. Voilà, une dernière intéressante intervention de notre sœur tunisienne concernant les actions menées en Tunisie. En Kabylie, ce genre d'action fait partie des traditions délaissées, mais qui reprennent, qui reviennent en surface. Voilà. Donc, أكيد نخدم ساعتنا ما تبغى هذا السيولم الذل عليه مولاش
أونيني نعدي غير وين نغن ما تبغى أد نساعدي شطوح الموسيقى ما بغى ما نساعدي شطوح الموسيقى الدوالا دايما فوالا الدوالا دايما حمل غير الدوالا غير يدير بلادي أكد ربح خطين يمين نبغى ونتريد نفكين أو نفكين نقديش نسن العالي نقديش يشبحن فوالا مثلا أنا ساعدي يدير بلالي شفتي أيوه نو ماشي فوالا نو Bon, je vais ضربي ساعة من difficulté pour localiser هنا في باش نلوكاليزي السيرفي. Donc on ne peut pas. سيرفتي وصور اللوكاليزيشن. ولينا كان يشبه ضربي دونك يشبه ضربي الصوت دار تقرا باسكو اللاعب ولا ثاني يهضر بينا دونك لما تعب يهضر دي لاشاني دونك هي اون كونكورونس ونينا جا كون دير خير لهنا الساكن ساعه لا كونكورونس سمقرا زيوت لا كونكورونس عندهم وجبير غير هذا تقابلها ثاني تنونا كي ساوي يدي كان يدنا ذاكيني ميرسي ادرو على ازكا ديما نسيت ازكا ديما نسيت مليليت نسي ربي كونتاجيسكا ديما نسيت مليليت نسي ربي كونتاجيسكا دونك ادنوال ازكا ريح موسقي ذاكي ليميسيون نظرات كان هكا ازكا جيسبر تحضر مسوطاس وديكيم يدنا عندهم إماعات أدناوين غفاين يدينا عيبود بلا شك تنمير تنون أوني رجاك ندير خير لنا ارتوفات. مدنة صغصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو مدنة صغصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو ولا مثلو يذي الدم ولا منشوف يسيقلا قلو مصر